Dushimiye Imana Nashukuru Mungu kuba hano kwa mahali hapa tugiye kuganira ijambo ry'Imana. kwa kuongea neno la Mungu. Dushimiye ikaze Tunashukuru kwa ukaribisho ry'abashumba bari mu torero watumishi wa kanisa hili badutekereje bakadutumira. ambao wametuwazia na kutualika. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Kwa hiyo tunataka tulizungumze neno la Mungu. Turabiyegereje mwese Tunawakaribisha nyote abazumva rino jambo. wale ambao watasikia neno hili. Imana ibafashe Mungu awabariki. kandi Imana ibagirire neza Pia Mungu awatendee mema kugira ngo mubashe kuryumva no kurihabwa. ili msikie na mlipewe. Rero tugiye kuganira ijambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Kwa hiyo tutazungumza neno tupatalo ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume Ibice 8 sura 8 ku murongo wa 12 niho dutangirira kwa mstari wa 12 ndio tutaanzia, tugeze ku murongo wa 17. alafu tutakomeshea kwa mstari wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Some kwa jina la Yesu. Ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza, Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo. Barabatizwa abagabo n'abagore, na Simoni ubwe aremera, kandi amaze kubatizwa agumya kubana na Filipo. Abonye uburyo akora ibimenyetso n'imirimo ikomeye arumirwa. Nuko intumwa zari Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zibatumaho Petero na Yohana. Nabo basohoyeyo barabasabira ngo bahabwe umwuka wera, kuko hari hataragira n'umwe wo muri bo amanukira, ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'Umwami Yesu. Nuko babarambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera. Amen. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo, akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka. Na mitume waliokuwa Yerusalem waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakapokea Roho Mtakatifu. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga kuzura umwuka wera. Tunataka tulizungumzie neno ambalo litwalo kujaa Roho Mtakatifu. Kandi iyo umuntu yuzuye umwuka wera, pia mtu akijaa Roho Mtakatifu, uwo mwuka wera ni uyobora ubuzima bwe, na roho huyo ndiye anaongoza maisha yake. Rero iryo niryo jambo tugiye kuganira. Hilo ndilo neno ambalo tutalizungumzia, kuzura umwuka wera, kujaa Roho Mtakatifu, hanyuma uwo mwuka wera akayobora ubuzima bwawe, na basi roho huyo anaongoza maisha yako. Iri jambo dusomye, neno hili ambalo tumelisoma, turaza kureba abantu babatijwe mu izina rya Yesu, tutakuja kutazama wale watu ambao wamebatizwa kupitia jina la Yesu, kandi bizeye, pia wameamini, ariko batarigera buzura umwuka wera, lakini bado hawajajazwa na Roho Mtakatifu. Ni urugero rwiza rutwereka ko n'iki gihe, hii ni ishara nzuri ambayo inazirisha hata kwa siku hizi hari abantu bashobora kuba barizeye Umwami Yesu, na watu ambao inawezekana walikuwa wamemwamini Yesu Kristo, ndetse babatizwa mu mazi menshi, pia wakabatizwa kwa maji mengi, ariko batigeze buzura umwuka wera, lakini bado hawajajaa Roho Mtakatifu. kandi ico ni igice kinini cy'abantu dufite mu rusengero. Pia ni baadhi ya watu wengi ambao tunao kanisani.
rero nibyo jambo tugiye kuganira. Hiyo ndio neno ambalo tunataka tuzungumzie. Ridufasha kugira ngo umuntu abashe kumenya nimba yaruzuye umwuka wera. Ile ambayo itatusaidia ili mtu ajue kwamba kama amejaa kweli na Roho Mtakatifu. Nimba abantu barimo baragwana n'isi, kama watu vile wanagombana na dunia, abantu bakagwana n'ibyaha, watu wanagombana na dhambi, abantu bakagira ubwoba bari mu nzu y'Imana, pia watu wao wanakuwa na woga na bado wako ndani ya kanisa, abantu bakagira gushidikanya gukomeye yuko bakishijwe, pia watu wana mashaka kama wameokoka kubera ibibarimwo bigenda bibarega ndetse bigatuma badakomeza gukurikira umwami Yesu, kwa sababu ya yale ambayo yako miongoni mwao ambao wasitaki na haiwapatii kumfuata Yesu Kristo. Bishatse kuvuga ngo kwizera ni kimwe, inamaanisha kuamini ni moja, kubatizwa ni ikindi, na kubatizwa ni nyingine, no kuzura umwuka ni ikindi, pia na kujaa na Roho Mtakatifu ni jambo lingine, ndetse no kuyoborwa n'umwuka ni ikindi, pia na kuongozwa na Roho huo Mtakatifu ni jambo lingine. Kubera ko dufite ibice by'abantu batatu, kwa sababu kuna sehemu ya watu watatu. Dufite abantu twita batarizera, aribo twita abapagani. Kuna wale watu ambao tunawaita ya kwamba hawajaamini ya kuwa ni wapagani. Abo ni igice kimwe ndetse ntibazi no kuza no mu rusengero kuko batarizera umwami Yesu. Hiyo ni sehemu moja ya watu ambao hata kufika kanisani hawahudhurii kanisani. Hakaba n'ikindi gice cya kabiri, na kuna sehemu nyingine ya pili cy'abantu bizeye umwami Yesu, ya wale watu ambao wamemwamini Yesu kandi barabatizwa na wakabatizwa, ariko banze kuyoborwa n'umwuka wera, lakini wamekataa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Abo ni abantu batuzuye umwuka wera, hao ni watu ambao hawajajaa na Roho Mtakatifu, ariko ni abantu bazi Imana, lakini ni watu ambao wanamjua Mungu kandi baramukorera, pia wanamtumikia, kandi baramwizera, pia wanamwamini, kandi barabatijwe, na pia wamebatizwa, ariko ntibigeze buzura umwuka wera, lakini hawajajaa na Roho Mtakatifu. Igice cya gatatu, sehemu ya tatu, aribo bana b'Imana, hao ni watoto wa Mungu. Biblia ivuga Biblia ambayo inazungumzia ngo nabayoborwa n'umwuka wera, ambao Biblia inazungumzia kwamba wao wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Abo rero watu kama hao abayoborwa n'umwuka wera ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu nabizeye, ni waaminio, barabatizwa, wakabatizwa, buzura umwuka wera, na wakajaa na Roho Mtakatifu, ndetse bemera ko umwuka wera abayobora ubuzima na bwabo. wakakubalia Roho Mtakatifu ili aongoze maisha yao. Abo nibo bana b'Imana, Watu hao ni watoto wa Mungu, kandi abo nibo baragwa bazaragwa ubwami bw'Imana. hao ni watarithi ufalme wa mbingu. Ibyo bice ko ari bitatu, Sehemu hizo tatu ni ukuvuga ngo igice kimwe inamaanisha sehemu kubwa ni cy'abantu ni sehemu ya watu bari mu rusengero, ambao wako kanisani, bizeye umwami Yesu, ambao wanamwamini Yesu, ndetse banabatijwe, pia wamebatizwa, ndetse n'abantu bibuka umunsi babatirijweho, watu hao wanakumbuka hata siku wamebatizwa, ndetse bakibuka n'umunsi bakirijwemo, na wanakumbuka siku wamebatizwa, ariko n'abantu batazi umunsi umwuka wera wabagezemo, lakini hawajui siku ambapo Roho Mtakatifu alishuka ndani mwao. Icyo nicyo kibazo dufite mu itorero ry'uyu munsi. Hiyo ndio shida ambayo tunayo kanisani. Ariko uyu munsi wa none, lakini siku ya leo hari ubutumwa bwiza kuna habari njema bwo kwizera umwami Yesu, kumwamini Yesu, ukabatizwa, ndetse ukongera ukuzura umwuka wera, na pia unajaa Roho Mtakatifu, ukabatizwa mu mwuka wera. unabatizwa ndani ya Roho. Yohana yarabivuze, Yohana ameyazungumzia, yaravuze ngo jewe ndabatirisha amazi, akasema mimi nabatiza kwa maji tu, ariko uzaza nyuma yanje lakini yule anakuja nyuma yangu azababatirisha umwuka n'umuriro. atawabatiza kwa Roho na maji na moto. Rero hari ababatijwe umubatizo wa Yohana, kuna wale ambao wamebatizwa mbatizo wa Yohana, nibo benshi bari mu nzu y'Imana, hao ndio wengi wanapatikana, ariko batarigera babatizwa mu mwuka wera, lakini bado hawajabatizwa kwa Roho, bataruzura umwuka wera mu buzima bwabo. hawajajaa na Roho Mtakatifu ndani mwao. Hano dusomye Hapa ambapo tumesoma ubwo intumwa zari zimaze gutatana, ni wakati mitume walikuwa wameenda ngombo na ngambo, bamaze kwica Stefano, baada ya kumuua Stefano, abigishwa batandukanira henshi, na mitume wakatawanyika mahali tofauti. aha dusomye amakuru ya Filipo. Mahali hapo tumesoma habari za Filipo. Filipo abwiriza ubutumwa bwiza mu Basamariya, Filipo akihubiri injili njema kwa Wasamaria, akora ibitangaza, akafanya ishara, abantu baratangara, watu wakashangaa, kandi bizera umwami Yesu. pia wakamwamini Yesu Kristo.
kandi barabatizwa na wakabatizwa, ariko ntabwo buzuye umwuka wera. lakini hawakujana Roho Mtakatifu. Tibuzuye umwuka wera Hawakujana Roho Mtakatifu. nubwo bizeye umwami Yesu, Ingalau wamemwamini Yesu, nubwo babatijwe mu mazi menshi, ingalau wamebatizwa, ariko basigaranye ikibazo kimwe lakini walibaki na shida cyo moja, kuzura umwuka w'Imana, kujana Roho cyo Mtakatifu, kuzura umwuka wera, kujana Roho Mtakatifu, cyo kuzura imbaraga z'umwuka wera, kujaa nguvu za Roho Mtakatifu, cyo kuzura kubatizwa mu mwuka. kujaa ubatizo wa Roho. Nicyo cyatumye Ndio maana ngo imesababisha batumaho Petero na Yohana, wakamtuma Petro na Yohana, ngo baraza, wakaja, ngo bahageze, walipofika ngo babarambikaho ibiganza, wakawekea mikono, basengera abo bantu bizeye bakabatizwa, wakaombea watu hawa ambao walikuwa wakiamini na ngo kubatizwa, babarambikaho ibiganza, wakawekea ngo mikono buzura umwuka we, na wakajaa Roho Mtakatifu, buzura umwuka we. wakajaa Roho Mtakatifu. Ni ukuvuga ngo rero Inamaanisha birashoboka ko ushobora kubuza umunsi wabatijwe, inawezekana wewe ujue siku ambayo umebatizwa, ariko tuzi igihe wuzuye umwuka we, lakini hujajua siku ambayo kandi umebatizwa. birashoboka kuko Pia inawezekana ya kwamba n'ibikugoye yale ambayo yanakulemea, n'ibikunanije, yale ambayo yanakushinda, kandi uri umukirisitu, wewe pia ni Mkristo kandi warizeye, na umeamini kandi warabatijwe, na ukabatizwa, ariko lakini ushobora gusanga ikibazo, utagundua ya kwamba shida ese kama, nuzuye umwuka wera, je, nimejana Roho Mtakatifu? ese umwuka wera aba mu buzima bwacu, Je, Roho Mtakatifu wa Mungu ako ese niba atuye muri jewe, je, kama anaishi moyoni mwangu? nemera kuyoborwa nawo, Je, mimi ninakubali kuongozwa na Roho kuko huyo? kuyoborwa n'umwuka wera Kwa sababu kuongozwa na Roho Mtakatifu nizo mbaraga ziduha kunesha isi n'ibyaha. ndiyo nguvu ambayo inatupea kushinda mwili na shetani na dunia. Tibishoboka kuko Haiwezekani ya kwamba umuntu gushobora inzira igana mu ijuru mtu ambaye ataweza njia ielekea mbinguni atabiheshejwe n'imbaraga z'umwuka we. na hawezeshwi na nguvu za Roho Mtakatifu. Uwo ni we mufasha Yesu yavuze, Sababu huyo ndio msaidizi ambao Yesu uwo ni amesema. we mufasha Yesu yavuze. Huyo ndio msaidizi ambao Yesu amesema. Bisanga muri Yohana 16 Utaipata katika kitabu cha Yohana ku 16 murongo wa 7. kwa mstari wa 7. Reka dusome. Acha tusome. Haravuga gutya, duhere ku murongo wa 10 kuri 7:16 muri Yohana. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ni ngenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi abemeze iby'ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka, iby'icyaha yuko batanyizeye n'ibyo gukiranuka kuko nja kwa data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi akiriweho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu timubasha kubyihanganira. Uwo mwuka ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nizo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Amen. Amen. Iri jambo Neno ni hili Yesu wabivuze. ni Yesu ambaye amezungumzia. Itorero Kanisa ni iriyoborwa n'umwuka wera, ni ile ambayo inaongozwa na Roho Mtakatifu. kandi itorero Pia kanisa ni twebwe ni sisi turi mu mwuka w'Imana. ambapo miongoni mwetu mna Roho Mtakatifu. Uri itorero, Wewe ni kanisa, ndi itorero, mimi ni kanisa, n'undi ni itorero. na mwingine ni kanisa. Ni ukuvuga ngo rero Na maanisha ya kwamba abo Imana ibona k'itorero wale ambao Mungu anatazama anaona kama kanisa n'abuzuye umwuka wera, ni wale ambao wanajaa Roho nibo Mtakatifu. bana b'Imana, Wao ni watoto wa Mungu. niwo muryango w'Imana. Hiyo ndio familia ya Mungu. Abuzuye umwuka wera, Wale ambao wanajaa Roho Mtakatifu. abari mu mwuka Wale w'Imana, ambao miongoni mwao mna Roho. abarimo imbaraga z'Imana, Wale ambao wana nguvu za kandi abo nibo Imana ihaye kunesha isi, pia watu kama hao ndio Mungu amewapea kushinda. abo nibo Imana ihaye kunesha imibiri, Hao ndio Mungu amepea
nibo Imana ihaye kunesha ibyaha. Pia watu hao ndio Mungu amewapea Ntibishoboka kushobora kunesha isi n'umubiri haiwezekani wao ushinde mwili na dhambi utayobowe n'umwuka wera. kama hauongozwi na Roho. Icyo nicyo rero kibazo abantu bafite. Hiyo ndio shida ambayo watu wanayo. Batekereza ko ashobora kurwanisha umubiri we ibindi bintu. Yeye anawazia kwamba atagombana na mwili wake mambo mengine. Akibwira ko mu kuririmba ashobora kunesha icyaha. Yeye anafikiria kwamba kwa kuimba yeye atashinda dhambi. Agatekereza ko nabwiriza ari bunesha icyaha. Anafikiria kwamba yeye akihubiri itamwezesha yeye kushinda dhambi. Cyangwa nakora izindi mpano biri murinde gukora icyaha. Na yeye anafikiria akitumia karama zingine itamsaidia kumlinda. Nico bituma rero mubona abantu Ndio maana wanatazama watu bakomeje kurwana n'ibyaha ntibabibashe. wanaendelea kupigana na dhambi na bado hawashindi dhambi. Agakora icyaha none, Yeye anatenda dhambi leo, ejo akagikora, pia kesho anatenda, ejo akagikora. kesho yake anatenda. Icyo gihe rero Kwa nyakati hizo reka sasa, nkubwire uriwe. acha nikwambie wewe ni nani. Ubu uri umuntu wa kamere. Wewe ni mtu wa asili ya mwili. Ubu uri umuntu ukiyobowe na kamere. Wewe ni mtu ambao unaongozwa na asili ya mwili. Amen. Amen. Rero iryo jambo Neno hilo reka ndigusobanurire. nataka nikufafanulie. Abantu bose batayobowe n'umwuka wera, Watu wote ambao hawaongozwi na Roho, abantu batari mu mwuka w'Imana, wale ambao hawana Roho wa Mungu, abo nibo Satani, abo nibo Bibiliya yita ba kamere. watu hao ndio Biblia huwa inaita ya kwamba ni watu wa asili ya mwili, Kubera ko abayobowe n'umwuka w'Imana kwa sababu wale ambao wanaongozwa na Roho wa Mungu banesheje kamere, wao wameshinda asili ya mwili, banesheje kamere. wameshinda asili ya mwili. Umwuka wera Roho Mtakatifu ni uzurangiza kamere mu muntu. huyo ndio inatusaidia kumaliza asili ya Umwuka mwili. wera Roho Mtakatifu ni uzunesha kamere. ndio inamshinda asili ya mwili. Umwuka wera Roho Mtakatifu ni uzunesha kamere. huyo ndio anamshinda asili ya mwili. Nubona ukiri uwa kamere, Ukiona kwamba wewe ni mtu bado wa asili ya mwili, umenya kuko nta mbaraga z'umwuka w'Imana ufite. jua ya kwamba miongoni mwako hamna nguvu Nta za mwuka w'Imana ufite. kuna Roho wa Mungu ndani mwako. Ndavuga amajambo abiri hejuru y'umwuka. Nitazungumzia maneno mawili about Roho Mtakatifu. Hariho umwuka wera, Kuna Roho Mtakatifu hakabaho n'imbaraga z'umwuka wera. na nguvu za Roho Mtakatifu. Iyo umuntu yizeye Mtu akiamini kandi akabatizwa na anabatizwa ahabwa umwuka wera, anapewa Roho Mtakatifu, ariko imbaraga z'umwuka wera lakini nguvu za Roho Mtakatifu zirashakishwa, inatafutishwa. Umuntu ashobora gukora icyaha, Mtu anaweza katenda dhambi umwuka wera amubuza, na Roho Mtakatifu anamkataza, aramubwira tubikore. anamwambia usiyafanye. Kugeza aho umuntu akora icyaha, Kufikia mahali ambapo mtu anatenda dhambi, umwuka wera akimubuza, Roho Mtakatifu akimkataza, kandi yarangije gukora ikibi, na akimaliza kutenda mabaya, umwuka umurimo uza umubwira ngo wakoze ibiki, Roho ambayo ako ndani mwake anamwambia je, ndetse umeyatenda? ukamubwira ngo genda wihane uve muri iyi juru urimo. Pia anamwambia nenda ukatubu utoke ndani ya mambo hayo mabaya. Uwo ni umwuka wera. Hiyo ni Roho Mtakatifu. Ariko imbaraga z'umwuka wera Lakini nguvu za Roho Mtakatifu zizazibana n'icyaha. haikai pamoja na dhambi. Tibishoboka ko imbaraga z'umwuka wera Haiwezekani nguvu za Roho ko Mtakatifu zasabana n'icyaha. na ihusiane na dhambi. Nicyo gihe benshi Ndio maana watu wengi bari abanyembaraga wale ambao walikuwa wenye nguvu bakoze ibibi, wametenda mabaya, imbaraga ziragenda, nguvu za Mungu zikaondoka kwao, ziragenda kabisa. zikaenda kabisa. Kandi kugira ngo wongere ugarurirwe izo mbaraga z'umwuka Na wera, ili nguvu hizo ziongezeke tena zirudie, biragusaba kuzishaka kuruta uko wazisabye mbere. inakuomba wewe uitafute kuliko jinsi umeitafuta mbele. Imbaraga z'umwuka wera zirashakishwa. Nguvu za Roho Mtakatifu inatafutishwa. Naratangaye cyane. Nimeshangaa. Yesu arangije kubatizwa, Yesu alipomaliza biritubwira ngo yajanywe ku musozi kugeragezwa, Biblia inatuambia amepanda kwa mlima agira iminsi 40 asenga n'amajoro 40. akafanya siku 40 na Biblia usiku 40. igira neza Neno niambia vizuri. ngo arangije ayo masengesho, Alipomaliza maombi hayo, ngo imbaraga z'umwuka ngo zimuzaho, nguvu za Roho Mtakatifu zikamjia. imbaraga z'umwuka zimuzaho, Nguvu za Roho zikamjia. imbaraga Nguvu zirashakishwa, inatafutishwa. imbaraga Nguvu zirashakishwa, inatafutishwa. kandi izo mbaraga Na pia nguvu nizo hizo, zihesha abana b'Imana kunesha isi. yes, ndio inasababisha
haleluya, Amen. ukamera nk'umukristo Unakuwa kama Mkristo. yageze mu iguriro ry'imburamumaro, Yeye alipofika kwa soko ambapo ilikuwa na nta kintu na kimwe yari afitiye amatsiko, hakuna jambo moja alikuwa nayo nta shauku. kintu cyari kimugoye, Hakuna jambo ambalo alikuwa na nta kintu yari ararikiye, hakuna jambo alikuwa kubera shauku. imbaraga z'Imana zari zimurimo, Kwa sababu ya nguvu za Mungu. kubera imbaraga z'agakiza zari zimurimo, Kwa sababu ya nguvu za wokovu zilikuwa ndani mwake. muri we yari ahishwe isi. Yeye alikuwa anaficha ulimwengu. Imbaraga z'Umwuka Wera Nguvu za Roho Mtakatifu zari zaramukingirije isi. ilikuwa imemukingia ulimwengu. Rero Kwa hiyo imbaraga z'Umwuka Wera nguvu za Roho Mtakatifu nizo dushaka, hizo ndizo tunataka. kandi tuzishakishiriza he? Na je, tunaitafutishia wapi? Mu kwegera umwami Yesu Ni kumkaribia mfalme Yesu. buri munsi, buri munsi, Kila siku mu gushaka amaso y'Imana, utafuta macho ya Bwana, mu kuba mbere y'Imana, kuwa mbele za Mungu, mu kuba imbere y'umwami Yesu, kuwa mbele za mu mfalme Yesu. gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka buri munsi. Utafuta ufalme wa Mungu na uhaki wake kila siku. Uko udashobora kwirirwa utariye, Jinsi wewe huwezi shinda bila kula, niko n'abera nabo na ndiyo maana watakatifu n'abana b'Imana watoto wa Mungu batokwirirwa batagaburiwe ijambo ry'Imana. hawawezi kushinda bila kupewa. Ntibizoshoboka ko bokwirirwa batageze mu maso y'Imana. Haiwezekani wao washinda bila kufika Mu maso y'Imana niho dukura imbaraga, mbele ya uso wa Mungu. Hapo ndio mu tunatoa maso y'Uwiteka niho dukura imbaraga zo kumenya. mbele ya uso wa Mungu ndio tunatoa nguvu za Mu kushinda. mwami Yesu Ndani ya Yesu Kristo nimwo dukura imbaraga zo kumenya. hapo ndio tunatoa Yesu nguvu za niwe kushinda. wanesheje Satani, Yesu ndiye amemshinda shetani. Yesu niwe wanesheje urupfu, Yesu akamshinda kifo. Yesu niwe wanesheje isi, Yesu akashinda ulimwengu. Yesu yanesheje byose. Yesu ameyashinda yote. Nico bituma abamufite, Ndio maana wale wako na Yesu, abafite umwami Yesu mu buzima wale ambao bwabo, wanamfalme Yesu maishani bakuzura mwao, ubwiza bwayo, na wanajana utukufu wa Mungu, bakuzura imbaraga z'Umwuka Wera. wanajana nguvu za Roho Abo ni Mtakatifu. abantu banesheje isi, Ni watu ambao wameshinda bari ulimwengu. mu isi ariko n'ab'ijuru, Wao wako duniani lakini ni watu wa mbinguni. bari mu isi Wako duniani ariko isi ntibafite ubushobozi, lakini dunia haina umama. bari mu ndani yao. isi Wako duniani ariko banesheje isi, lakini wameshinda dunia. bafite ibanga. Wao Ibanga rero wana siri. ni ukuzura Umwuka Wera, Siri hiyo ni kujana ni Roho Mtakatifu. ukuyoborwa n'Umwuka Wera. Kuongozwa na Roho Mtakatifu. Rero abantu benshi Watu wengi bizeye umwami Yesu wamemwamini Yesu ndetse baranabatizwa, pia wakabatizwa, ariko banga kuyoborwa n'Umwuka Wera. lakini wakakataa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kubera ko abantu babanga kuyoborwa n'Umwuka Wera, Sababu gani wamekataa kuongozwa na Roho? kubera ko abantu banze Umwuka Wera. Kwa sababu gani watu wanachukia Roho? Reka tubisange muri Yohana Acha tuyapate katika kitabu cha Yohana ibice bitatu sura 3 ku murongo wa 19. wa mstari wa 19. Uko gucigwaho iteka nuko umuco waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umuco, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umuco, kandi ntaza mu muco ngo ibyo akora bitamenyekana. Amen. Amen. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Amen. Amen. Rero abantu basa n'abizeye umwami Yesu, Watu wanafanana ya kwamba wanamwamini, abantu barasa n'abakurikiye umwami Yesu, watu wanafanana ya kwamba wamemfuata Yesu, ariko bamwanze, lakini wakimkataa, ariko banze umuco. lakini wakikataa nuru. Ntibishoboka kuko Haiwezekani ya kuwa umuntu yakurikira umwami Yesu mtu atamfuata Yesu ngo areke kwiyanga. na alafu asijikatae. Rero gukurikira umwami Yesu Mfuata Yesu ni ukwiyanga. ni kujikataa, Wewe ni ukwiyanga ni kujikataa kugira ngo ubashe gukurikira umwami Yesu, ili mfuate Yesu, kubera ko rero abantu bikunze, kwa sababu watu siku hizi huwa wanajipenda kubera ko sana abantu bakunze gukora ibibi, na wanapenda kuyatenda mabaya kubera ko abantu banze umuco na wanakataa nuru, bagakunda umwijima. wanapenda giza. Kubera iki? Kwa sababu gani? Kubera iki? Kwa sababu Kubera gani? iki abantu badakeneye umuco? Ni sababu gani
hakorerwamo ibintu byinshi, Kwa giza kuna matendo mengi. kandi umuntu ugikora ibyiwe mu mwijima Na mtu ambaye anatenda matendo yake kwa giza biragoye cyane kuko yakurikira umucyo, ni ngumu sana ili afuate nuru. kuko gukurikira umucyo Kwa sababu kufuata nuru ni ukureka bijya wakoraga bibi kugira ngo abantu badakomeza kubibona, ni kuyaacha yale matendo mabaya alikuwa akiyatenda ili kubera ko nuza mu mucyo kwa sababu kija nuru uzaba ugiye kugaragara, utawazirika. uzaba ugiye kugaragara, Utazirika. kandi abantu banze ko abantu bagaragara, Na watu wanaangalia watu wakizirika. abantu banze ko bagaragara, Na watu hawataki kuzirika. kandi n'umuti iyo abantu bavuze ukuri kwe Na watu wakisema ukweli wa mtu fulani basi bashaka no kwivugira, na wao wanataka kujitetea kubera ko badakeneye ko abantu bamenya ibyo bakora. kwa sababu hawataki watu watambue yale ambayo yanatenda. Ni igitangaza cyane Ni ajabu sana kwimenya intege nkeya kujua udhaifu wako ukanga gukurikira umwami Yesu ngo aguzigukize, na alafu utaki kumfuata Yesu ili akuponye. kandi uri mu nzu y'Imana Na ukiwa ndani ya kanisa uririmba, ukiimba, ubwiriza, ukihubiri, usenga, ukiomba, uhanura, ukitabiri uba mu nzu y'Imana, ndani ya Mungu, ariko muri wewe lakini ndani mwako ukamenya yuko na unajua ya kwamba Yesu atari mu buzima bwawe, Yesu hayuko ndani ya uburiganya bukomeye cyane, hiyo ni ajabu kubwa. kandi n'agahinda gakomeye cyane Pia ni manunguniko kubwa. kuba mu nzu y'Imana, Kuwa ndani ya kanisa la kuririmbira Mungu, Imana, kuimbia Mungu, gukorera Imana, kumtumikia Mungu, Imana itakwemera, na Mungu hakukubali. ni agahinda gakomeye cyane. Inahuzunisha sana. Nicyo gutuma rero Ndio maana uyu munsi leo ndashaka kubigisha rino jambo, nataka niwaambie kuyoborwa n'umwuka wera, kuongozwa na Roho wa Mungu, gushaka imbaraga z'umwuka wera, tafuta nguvu za Roho Mtakatifu, kwegera Imana. kumkaribia Mungu. Hari ibintu bitatu bituma abantu begera Imana. Kuna jambo tatu ambalo linasababisha watu wamkaribie Mungu. Ikintu cya mbere nyamwinshi, Jambo la kwanza, watu wengi abantu begera Imana kugira ngo ibahe icyo bashaka. watu wanakaribia Mungu ili Mungu awapee yale mahitaji. Ayo ni amasengesho Hayo ni maombi. atazatuma umuntu ava muri kamere ze. Hiyo ni maombi ambayo hasababishi mtu kutoka ndani ya asili ya mwili. Imana ushobora gusenga Imana ngo iguhe inzu, Inawezekana wao unaweza kaomba Mungu akupe. Imana ikayiguha, Na Mungu anakupenda. ariko ugasigara n'ubusambanyi bwawe. Lakini unabaki na uzinzi wako. Yeah. Ushobora gusenga ngo Mana umpe imyenda, Unaweza kuomba Mungu akupe nguvu. Imana ikaguha imyenda ko, Inakupea mavazi. kandi yako. ikakumva ikayiguha, Na inakusikia. ariko ugakomeza kuba umunyeshyari. Na bado unaendelea kuwa mtu wa chuki. Abo bantu benshi, Watu wengi kama hao. nabo benshi bari mu gice kinini kija mu rusengero Wao ni baadhi ya watu wengi ambao wanashiriki kanisani bashaka izima. wakitafuta matendo ya Mungu. Umukuri Ni ukweli. izo Mambo hayo n'abisi barabisengera Imana ikabibaha. pia ulimwengu wao wanayaombea na Mungu anawapea. Rero Kwa hiyo ayo masengesho maombi hayo aduhesha ivyo dukeneye, yanatupea yale ambayo tunayahitaji. ariko tadukura muri kamere zacu. Lakini hazitutoi kwa asili ya mwili. Amasengesho ya kabiri Maombi ya pili. ni abasenga Ni wale ambao wanaomba bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabo. wanaomba Mungu wakitafuta ufalme wa Mungu na uhaki. Abo ngabo, Watu hao haleluya, Haleluya. umunsi ku munsi kila siku uko begera Imana bashaka gukiranuka kw'Imana, wakimkaribia Mungu na kutaka bashaka ubwami bw'Imana, na wakitafuta ufalme niko wa Mungu, bagenda bimenya intege zabo, wao ndio wanakaribia kitambua udhaifu wao. niko bagenda Imana izibakuramwo. Na Mungu anaendelea kuwatoa udhaifu. Kandi Imana igukuyeho ikintu kimwe, Na Mungu akikutoa kitu kimoja fulani, uzufa utarongera kugikora. Kandi wewe unakufa na bado haujatenda. Imana ibikigukizisha, Na Mungu anakuponya kitu hicho. Imana ibikiguhise mu, Kitu hicho. nimba wari umugome Wewe kama ulikuwa na romba, uza wegera Imana, unaomkaribia Mungu, ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwawe, utafuta ufalme. wamara kwimenya ko uri umugome, Na unajitambua kwamba wewe una romba. ukinginga Imana kugira ngo ubukuremo uwo mutima w'ubugome. Na unaomba ukisii Mungu ili akuondoe roho hiyo mbaya. Rero Imana igukuyemo ubugome, Mungu akikutoa kitu hicho, izi guha undi mutima inakupea roho mwingine wo mpya. gukunda abantu no kugira neza abantu. Wakupenda watu na kuwatendea mema. Umutima w'ubugome Na roho hiyo mbaya Imana iziwufata Mungu anachukua, ikawuta kure cyane, inautupilia mbali. iziwuta kure, Inautupilia mbali. iziwuta kure ya Inautupilia mbali na ikaguha undi mutima. na inakupea roho mwingine mpya. Wese
ejo Kesho yake ukimenya aho integenkaya zindi na unajua udhaifu mwingine kwako. ukugenda wegera Imana Ukiendelea ukimkaribia Mungu ni kugenda umenya integenke zawe ndio unaendelea ukijua udhaifu wako. kandi ni Imana igenda gukiza izo integenke zawe. Mungu anaendelea kukuponya. Iyo umuntu ataramenya integenke ze Mtu bado hajajua udhaifu wake. biragoye cyane Ni nguvu sana guhinduka kugeuka. kandi gukizwa no guhinduka Na pia kuokoka. kandi dukizwa buri munsi. Na mtu huwa anaokoka kila siku. Imana igukiza ikinone Mungu anakuponya kitu ejo fulani. ikagukiza ikindi Kisha anakuponya kitu kugeza kingine. ugeze mu rugero cyiza, Hadi ufikie kiwango. ugeze mu kigero cyiza Kifikie kiwango kizuri. kinezeza Imana. Kiwango ambacho mfurahisha Mungu. Ubwami bw'Imana bugatura muri wewe, Na ufalme wa Mungu unakaa. Imana ikaza igatura muri wewe, Wanakuja na kanga ni ubwami bw'ijuru bukakuyobora. na ufalme wa mbingu unakuja. Ibyo wagenderagamo Yale ambayo ulikuwa ukiyatembelea zamani ubu bihishwe kandi. na unakuwa umeyafichwa kabisa. Hari agakiza gatanga ibintu bitatu. Wokovu inakupea mambo matatu. Nico kimenyetso kigaragaza ko umuntu yakijijwe. Hiyo ndio ishara inadhihirisha kwamba Kintu cya mbere agakiza kaza gakora mu muntu. jambo la kwanza ambao wokovu inatenda. Iyo Yesu yinjiye mu buzima bwawe, Yesu akiingia ndani mwako. aza kubabarira ibyaha zawe zose, Anakusamehe dhambi zako zote. aza ababarira ibyaha Anasamehe uko dhambi. bingana Jinsi dhambi yote nuko byitwa na jinsi inaitwa hiyo nuko dhambi. wabikoze. Na jinsi umeyatenda. Ibyo abantu bazi Yale ambao watu wanajua. n'ibyo abantu batazi. Na yale ambao watu Iyo wanajua. Yesu yinjiye mu buzima bwawe, Yesu akiingia ndani ya maisha yako. aza kubabarira ibyaha byose. Yeye anakusamehe dhambi zote. Ikindi cya kabiri, Jambo la pili, aza gukiza anakuponya ububata bw'ibyaha, utawala wa dhambi. kubera ko Sababu hari abantu benshi watu wengi batari abatu hawajaokolewa. baracyari imbata z'ibyaha, Wao bado wakingaliki wanatawala. baracyari imbata z'ibyaha, Wao wanatawaliwa na dhambi. baracyari imbata z'ibyaha. Wao bado wanatawaliwa na dhambi. Kandi kuba imbata Na kuwa mtawala wa dhambi ni ugukoreshwa ibyo udashaka, ni kutumikisha yale hauyapendi. kandi ntibishoboka gushobora gucika uri imbata Na haiwezekani wao kutoka mahali hapo na keretse gusa umuntu aje kukubatura isipokuwa mtu aje kutoa aza gukuze agukure muri ibyo bihe urimo. na kutoa kwenye katimbaya. Rero Yesu yaje kutubatura, Maanisha Yesu alikuja yaje kudukura mu bubata bwiza, atutoe kwa utawala wa dhambi. yaje kudukura mu bitugu bya Satani. Alikuja atutoe kwa utawala wa shetani. Turabisanga mu Byakozwe n'Intumwa Tutapata katika kwa Matendo ya Mitume ibice 4, sura 4 nidushake dusome ku 10, ibice 10, 10 ibice 10 ku murongo wa 38. sura 10 na haya ya 38 Haravuga gute? inasema, Ni rya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamususeho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Amen. habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Amen. Yesu yaje kudukura mu bubata bwa Satani. Yesu alikuja kututoa kwa Abantu barimo barakoreshwa iby'igitugu. watu wanatenda Satani arimo arakoresha abantu mu bintu biteye ubwoba. Shetani anatumikisha watu kwa mambo ya ajabu. Umuntu karasambana atabisha, Mtu anafanya udhindi umuntu akaroga atabikeneye, mtu anakunywa umuntu akiba atabisha, mtu anaiba na umuntu hata akagira ubugome n'isari n'ibindi n'amacakubiri. mtu anakuwa na tabia mbaya kadhalika na hataki. Kubera iki? Kwa sababu gani? Niba Yeye ni mtausi. Satani aramubaza, Shetani anamweka arimo arakoreshwa mu bitugu bya Satani. yeye anatumikishwa. Rero Yesu Yesu nicyo yaje gukora, Yesu alikuja kuyatenda. yaje kudukura Alikuja mu kututoa bubata bw'ibyaha. kwa utumwa wa dhambi. Iyo utarabaturwa mu byaha, Kama wewe haujatolewa, nicyo gituma usanga ndio maana unakutana uri mu nzu y'Imana ariko uracyakora icyaha cyakubaza. wewe uko ndani ya nyumba ya Mungu lakini unaendelea. Wewe uri imbata y'icyo cyaha, Wewe ni mtumwa wa dhambi. wewe uri imbata y'icyo cyaha. Wewe ni mtumwa wa dhambi. Hakeneye imbaraga z'Umwami Yesu Unahitajika nguvu za Roho wa Mungu zigukiza icyo kintu, ambayo itakuponya. kandi utarabikizwa Na wewe kama hujaokolewa, biragoye cyane kubona Umwami Yesu. ni nguvu sana
ni kimwe, Kuimba ni jambo moja. kubona Yesu ni ikindi. Na kumuona Yesu ni jambo jingine. Kubwiriza ni kimwe, Kuhubiri ni jambo moja. kubona Yesu ni ikindi. Na kumuona Yesu ni jambo jingine. Gusenga ni kimwe, Kuomba ni jambo moja. kubona Yesu ni ikindi. Na kumuona Yesu ni jambo jingine. Haleluya. Haleluya. Gusirimba ni kimwe, Kumchezea Mungu ni jambo moja. kubona Yesu ni ikindi. Na kumuona Yesu ni jambo jingine. Ibona Yesu, Kimuona Yesu. Yesu akinjira muri wowe, Na Yesu anaingia. ukamubona, Unamuona. ukabona Yesu. Unamuona Yesu. Umunsi umwe Zakayo Kumoja Zakayo. yifuje kubona Yesu, Alitamani kumuona Yesu. yifuza kubona Yesu. Akatamani kumuona Yesu. Yesu amenya kuko Zakayo akeneye kumubona. Haleluya. Yesu akajua ya kwamba Zakayo. Yesu aramubwira ngo uyu munsi Yesu akamwambia leo hii. turasangira mu wawe, Utakula na nani? agakiza kageze mu wawe. Na wokovu umefika kwako Zakayo. Iyo umuntu abonye Yesu, Mtu akimwona Yesu. agakiza kaba kageze mu Na buzima, wokovu unaingia maishani mwako. kandi Yesu iyo yinjiye muri wowe, Na Yesu akiingia maishani mwako. ntazabana n'ikibi, Hawezi kukaa na mabaya. azayirukana ibikubase, Yeye anakimbiza yale ambayo- azayirukana ibikwishe, yale ambayo anakufanya vibaya. azayirukana umwijima, Anakimbiza giza akazana umucyo, na anaweka nuru. ukagira amahoro, Na unakuwa na amani. ukagira ibyishimo, Unakuwa na furaha. ukagira ibyiringiro, Na unakuwa na matumaini. ukagira amahoro y'Umwami Yesu, Unakuwa na amani ya Bwana. kandi ushira ubwo, Na hakuna woga. kuko dufite abantu benshi b'abanyabwoba baba mu nzu y'Imana. Kwa sababu kanisani mwa Mungu kuna watu wengi ambao ni wenye wako na woga. Abantu benshi ubwoba Watu wengi woga nibwo butumye bakora ibibi, inawasababisha watende mabaya. ubwoba Woga nibwo butuma badasenga. inasababisha wao wasiombe. Semeni amen. Amen. Rero uyu munsi Kwa hiyo leo nashatse kukwereka nataka nikuoneshe birashoboka ko wakijijwe inawezekana wewe kandi warabatijwe, pia ukabatizwa. ariko ntuzuye umwuka we, Lakini haujajaa Roho Mtakatifu. tuzuye imbaraga z'umwuka we, Haujajaa na nguvu. imbaraga zigukura mu bubata, Nguvu ambayo inakutoa. imbaraga zigukura muri karande, Nguvu ambayo inakutoa kwa asili ya Mungu. imbaraga zigukura muri karande, Nguvu ambayo zitakutoa kwa asili ya Mungu. imbaraga zigukura mu bibi. Nguvu ambazo zitakutoa kwa mabaya. Turazibona. Haujapata nguvu. Warabatizwe Umebatizwa. ari gukomeza kuba wa wundi, Lakini ukaendelea kuwa mtu yule. turabatizwa mu mwuka we, Haujabatizwa kwa nguvu. turabatizwa n'umwuka w'Imana. Haujabatizwa na. Cyo tuma Yesu yabwiye Nikodemo, Ndio maana Yesu akamwambia. aramubwira ngo utavyawe n'amazi n'umwuka Akamwambia wewe kama hujazaliwa na maji na roho. adashobora kuba ubwami bw'Imana. Huwezi kuona ufalme wa mbinguni. Ndetse Nikodemo aramubaza ngo ese birashoboka ko umuntu ukuze yakongera gusubira mu nda ya nyina akazagwa? Na Nikodemo akamuuliza, je, mtu mkubwa kama mimi inawezekanaje nirudi kwa tumbo? Yesu aratangara cyane. Yesu akatangaza. Arabaye ngo ese uri umwigishwa w'Abayuda Akamwambia, je, wewe ni mwalimu wa Wayahudi? utaramenya ivyo bintu? Na hujatambua mambo N'ubu haya. hari abantu benshi bari mu nzu y'Imana Na siku hizi kuna watu wengi wako kanisani. ariko bataramenya kuvuka ubwa kabiri, Lakini wao hawajajua jinsi ya kuzaliwa. bataramenya kuzagwa n'umwuka we. Hawajajua kuzaliwa na Roho. Abigishwa ba Yohana Wanafunzi wa Yohana nabo bari barigishijwe umubatizo wa Yohana, pia nao walikuwa wamefunzwa mbatizo. ariko nabo bari batarambikwa imbaraga z'umwuka we. Lakini walikuwa bado hawajapewa nguvu za Roho. Ariko byageze igihe kimwe buzura umwuka we. Lakini siku moja walijana. Rero dufite abantu benshi Tuna watu wengi mu nzu y'Imana ndani ya kanisa ariko bataruzura umwuka we, ambao hawajajaa nguvu za Roho. abataruzura umwuka w'Imana. Hawajajaa nguvu za Nico Roho. gituma bakiyobogwa na kamere zabo, Kwa maana wao wanaendelea kuongozwa na tibatinya ikibi, hawaogopi dhambi. bogwanira mu rusengero, Wao ni rahisi kugombana botukana kuri bo nta kibazo, wao kutusiana haina gusambana bakaririmba nta kibazo, kusharatika na wanaimba haina gusambana bakerekwa si ikibazo kuri bo, kusharatika na wanaonesha kuroga bagatanga ameza si ikibazo. nao kuwa wachawi na wanapeana mbele ya Bwana Yesu. Ibyo ni abakamere Wao ni watu wa asili ya Mungu. banze kuyoboka umwuka we, banze kuyoboka umwuka we. Wao wamekataa kuongozwa na Roho. Mani tubabarire cyane. Mungu atusamehe Ni sana. agahinda gakomeye cyane Ni huzuni nyingi sana kuba imyaka yawe yose mu itorero kwa miaka yako yote ndani ya kanisa ariko ukariba mudakijijwe, na unakaa kanisani wewe bila kuokoka. ukariba mutaruzura umwuka w'Imana, Unakaa kanisani bila kujaa na nguvu za Roho. ukariba mutaraba umwana w'Imana. Wewe unakaa kanisani bila wokovu. Ni agahinda gakomeye cyane. Ni huzuni kubwa sana. Kandi Pia ikintu Satani azababuza, jambo ambayo shetani huwa anawakataza, ababuza amahoro yo mu mutima, anawakataza amani ya roho. kandi abo bantu bagenda n'ubwoba mu buzima Na bwabo. watu hao wanatembea na woga sana miongoni mwao. Barasenga ariko bagenda n'ubwoba. Wanaomba lakini wanatembea na woga. Ibyo bakora Yale ambayo wanayatenda
kizabahesha amahoro haiwezi wapea amani. kandi ibyo bakora Pia yale ambao wanatenda kizatuma batekana haiwezi wapea wao wawe na usalama. nubwo batese Ingalao wao wananyamaza, nubwo bariri ingalao wanaimba, nubwo bakora ibyiza imbere y'abantu ingalao wanatenda mema mbele ya watu, ariko mu mitima yabo lakini ndani ya mioyo yao harimo ibindi bintu bikomeye cyane. kuna mambo mengine magumu ndani mwao. Tugiye kurangiza, Tunataka tukamilishe. reka dusome mu gitabo cy'Abaroma, Tasoma katika kitabu cha Warumi. mwumve uburyo umwuka wera ari ingenzi mu buzima bwacu. Na msikie jinsi Roho Mtakatifu ni kitu cha thamani ndani mwetu. Ibice 8 Sura 8 turahera ku murongo wa 10 cyangwa ku 9. taanzia kwa mstari wa 9. Havuga gute? Ariko mwebwe ntimuri abakamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Tugende dusoma buhoro buhoro. Ariko mwebwe ntimuri abakamere, Nyinyi si watu wa mwili, ariko muri ab'umwuka, nimba umwuka w'Imana aba muri mwe. lakini nyinyi ni watu wa roho kama Roho wa Mungu anakaa ndani mwenu. Umuntu ab'umwuka, Mume ambaye anajaa roho, iyo umwuka w'Imana amurimo, Roho wa Mungu akiwa ndani mwake, umuntu aba uwa Kristo. mtu anakuwa mtu wa Kristo. Iyo Kristo ari muri we, Kristo akiwa ndani mwake, umuntu aba uw'Imana yaremye ijuru n'isi. mtu anakuwa wa Mungu ambaye Iyo yaremye ijuru n'isi ituye muri we. kama mtu Mungu ako ndani Uyu mwake. mwanditsi aravuga ngo mwebwe ntimuri abakamere, Mwandishi akasema nyinyi si watu wa Mungu, mwebwe muri ab'umwuka, nyinyi ni wa roho nimba umwuka w'Imana aba muri mwe. kama Roho wa Mungu anakaa ndani mwako. Nimba umwuka w'Imana ari muri wewe, Kama Roho wa Mungu ako ndani mwako, uri umwuka wewe ni wa roho kandi ab'umwuka. pia wa roho. Hari uko basa bagenda, Kuna jinsi hari uko wanatenda, basa bavuga, kuna jinsi hari uko wanatenda, basa batekereza. kuna jinsi wanawaza. Ubuzima bwabo buratandukanye. Maisha yao ni tofauti. Mutegere, Sikilizeni. niba ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Ayo ni amakuru y'impa, Hii ni habari ya kweli. ayo ni amakuru y'impa. Hiyo ni habari ya Ariko kweli. umuntu Mtu utari mu mwuka w'Imana ambaye ndani mwake hamna Roho wa Mungu ntabwo ari uwa Kristo. si mtu wa Kristo. Uririmbe, Uimbe uhanure, na utabiri, ubwirize, uhubiri, wuzure impano zitandukanye, ujane na karama. ariko niba utari uw'umwuka Kama wewe si mtu wa Roho, turi uwa Kristo. wewe si mtu wa Kristo. Ayo ni amakuru y'impa, Hiyo ni habari ya kweli. kandi ubwo ni ubutumwa bwiza Na hiyo ni habari njema buguhamagarira kwizera umwami Yesu ambayo anakuitia kutakasika mbele ndetse yako no kuzura umwuka we. na kujaa nguvu za Roho. 10, niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri waba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba ari muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene data, turi mu mwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba dukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Nyinyi kama mnayafuata mambo ya mwili mtakufa. Amaherezo yo gukora ibya kamere Mwisho wa kutenda mambo ya mwili ni ugupfa. ni kifo. Abayoborwa rero na kamere zabo Wale ambao wanaongozwa na mwili wao ni abantu bakijijwe, barabatizwa ariko batuzuye umwuka w'Imana. ni watu ambao wameokoka na kubatizwa lakini hawajajaa na nguvu za Ni Roho. abantu baba mu rusengero, Ni wale ambao wanapatikana ni abantu bari bizeye umwami Yesu. wale walikuwa wakimwamini Yesu. Aba Paulo yandikiraga bari bizeye umwami Yesu, Watu hao Paulo ameandikia ariko bakomeje kuyoborwa na kamere yabo, lakini waliendelea wakiongozwa bakomeje kuyoborwa na kamere y'imibiri yabo. waliendelea wakiongozwa na mwili. Arababwira ngo nimukomeza gukurikiza kamere y'imibiri yanyu muzapfa. Kawaambia mkiendelea mkiongozwa na asili ya mili yenu mtakufa. Haleluya. Haleluya. Ku 11 11 harabangwa, ariko niba ku 11 niho twari tugeze, ku 12 kuko niba 13 niba dukurikiza kamere y'imibiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka
ingeso za kamere muzarama. Mwumve imbaraga z'Umwuka Wera Sikilizeni nguvu za Roho. nizo zizazisha kamere. Hiyo ndiyo inaua asili ya mwili. Imbaraga ariko ngo nimwicisha ingeso za kamere umwuka. Lakini mkiua matendo ya mwili, mkiua na Roho, Nukuvuga ngo Umwuka Wera inamaanisha Roho Mtakatifu. niwo tuzadufashisha kwica kamere ibiba muri twe. Hiyo ndio inatusaidia kuua matendo ya mwili ndani mwetu. Nukuvuga ngo imbaraga z'Imana zuzura mu muntu, Inamaanisha jinsi Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu zinajaa ndani izo mwetu. mbaraga niko zigenda zisha kamere, Na nguvu hizo ndio zinaendelea. niko zigenda zisha ingeso za kamere. Zinaendelea zikiua matendo. Rero udafite Umwuka Wera, Kwa hiyo kama waona nguvu, udafite imbaraga z'Umwuka Wera, kama una nguvu za Roho, rero ntacyo ufite cyo gukuzaho iyo kamere. hauna kitu ambacho itakusaidia kutoa asili ya nta mwili. mbaraga ufite zo gukura muri ubwo bubata bw'ibyaha ubamo. Hauna nguvu ambayo itakutoa kwa utumwa wa dhambi huko ndani. Ariko uko twegera Imana Lakini kwa kumkaribia niko Yesu igenda iduha imbaraga. ndio inaendelea kutupa Izo mbaraga na nguvu hizo zikisha kamere iri muri twe inaua matendo ya mwili ndani ngo mwetu. musarama. Na mtaendelea kuua. Rero uko ugenda wisha kamere muri twe Ukiendelea unaua asili ya mwili ndani niko mwetu. bigenda biduhesha kurama, Na inakupea, inakusababisha niko bigenda biduhesha ubuzima. na inakupea uzima. 14 14. abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Cyo ni ikintu gitangaje cyane. Hiyo ni jambo ya ajabu. Abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose, Wote ambao wanaongozwa na Roho wa Mungu, abo nibo bana b'Imana. watu hao ndio wana wa Mungu. Abo nibo bana b'Imana. Watu hao ndio wana wa Mungu. Ntibishoboka ko Haiwezekani ya kuwa waba umwana w'Imana utayobowe n'Umwuka we. wewe kuwe mwana wa Mungu na uongozi na Roho. Nukuvuga ngo umuntu ahinduka umwana w'Imana Inamaanisha mtu anageuka kuwa mwana wa Mungu ageze kuri stage cyangwa ageze mu rwego rwo kuyoborwa n'Umwuka we. akifika kwa kiwango ya kuongozwa na Roho wa Mungu. Icyo gihe rero nicyo gihe umwuka umurimo n'Umwuka w'Imana bihamanya bikabango n'abana b'Imana. Akifika kiwango hicho, hapo ndipo Roho wa Mungu ambapo uko ndani mwake huwa unakubaliana na Mungu ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Icyo gihe Hapo uyu muntu ntaba akiyoborwa na kamere. mtu huyu haongozi na asili ya Imbaraga mwili, z'Umwuka Wera ziba zaranesheje kamere muri muri. kwa sababu nguvu za Roho Mtakatifu inakuwa imemaliza matendo Icyo ya gihe rero aba umwana w'Imana, wakati huo yeye anageuka kuwa mwana wa Mungu. abatuye mu bwami bw'Imana. Na anakaa ndani ya ufalme Ubwami bw'Imana babutuye mu buzima bwe. na ufalme wa Mungu unakaa ndani ya Ukiranuka kw'Imana kuba kuri muri we. uhaki wa Mungu uko ndani mwake. Atekereza nk'Imana, Yeye anawaza kama Mungu, avuga nk'Imana, anazungumza kama Mungu, akora nk'ivy'Imana. na anatenda kama Niko Mungu. mu Efeso hatubwira ibice bitanu. Ndio kitabu cha Efeso sura 5 inatuambia Ku murongo wa mbere kwa mstari wa kwanza. haravuga ngo mwigane Imana nk'abana bakuru, Akasema na muige Mungu kama watoto wapendwa. kubera ko umwana wese asa na se. Kwa sababu mtoto yote wanafanana na babaye. Umwana wese asa na se. Mtoto yote wanafanana na babaye. Rero uyu muntu yamaze kuba umwana w'Imana, Kwa hiyo mtu akiwa mwana wa Mungu, kandi umwana wese azayumvira se. na mwana wote anamtii mzazi wake, Kandi iyo umwana atumviye se na mwana kama amtii babaye, yitwa ikirara. yeye anaitwa mtoto ambaye ameshindikana. Rero iyo abana b'Imana bari mu nzu yayo, Na watoto wa Mungu wakiwa kanisani, abana bayo baza bayumva, watoto wa Mungu huwa wanamsikia, bazabumvisha avuga, wanasikia zungumzayo, bakumva amategeko ye, na wanazitii amri zake, kandi azabigisha abanzi biwe, na anawafunza waasi wake, kandi akabigisha n'uburyo bwo kubagwanya. na anawafunza jinsi ya kuwagombanisha. Niho azavuga ngo ababanga mu bakunde. Ndio maana nawaambia wale wachukiao wawe wapendeni. Uko niko Imana izagenda yigisha abana biwe, Vivyo hivyo ndio Mungu anafunza watoto wake uburyo bwo kugwana n'abanzi biwe. jinsi ya kugombana na waasi wake. Reka dukomeze ndangiza Niendelee nikikamilisha. 15. 15. Kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha aba data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Amen. Amen. Cyo ni ikintu cyiza cyane. Hiyo ni jambo zuri sana. Ntabwo umwuka utubamwo, Roho ambayo uko ndani mwetu ntabwo ari umwuka w'ubwoba. si roho wa uoga. Nukuvuga ngo iyo umuntu
ahorana ubwoba mu buzima bwe, namaanisha mtu akiwa na woga ndani mwake, uwo si umwuka w'Imana. hiyo si roho wa Mungu. Ariko ikintu Imana yakoze, Lakini jambo ambalo Mungu yaduhaye umwuka, ametupea roho, kandi uwo mwuka ni uw'imbaraga, pia roho huo ni roho, kandi uwo ni umwuka udutakisha yuko turi abana b'Imana. na roho huyo anatunenea akisema sisi ni watoto wa Mungu. Kandi umuntu wese Na kile yote bitewe n'umwuka umurimo, kwa sababu ya roho ambayo ndani mwake, uzuhamanya yuko atari uw'Imana, inaitikisha kwamba yeye si mwana wa Mungu, cyangwa ukamuhamiriza kuko ari uw'Imana. wala inamwitikisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Nuko abantu bakubwira ngo uri uw'Imana, Watu wanaweza kuambia wewe ni mtu wa Mungu, ariko umwuka ukuri mutaguhamiriza kuko uri na uw'Imana, roho ambayo ndani mwako na ya kuhakikishia kwamba wewe ni mwana wa Mungu. icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hiyo ni jambo ngumu zaidi. Rero turangiza, Kikamilisha, turabasabira kuzura umwuka wera, tunaombea kujaa roho, turabasabira kuyoborwa n'umwuka wera, tunaombea kuongozwa na roho, turabasaba gusenga no gushaka imbaraga z'umwuka wera. tunaomba kuomba na kutafuta nguvu za roho. Kandi niba unazifite, Na wewe kama uko na nguvu hizo, wirinde zitazagenda, jilinde zisiende, kuko izo mbaraga zikurimo nizigenda, kwa sababu nguvu hizo zenye ziko ndani kugira ngo wongere mwako uzibone bizagufata undi mwanya munini kuruta uwo wakoze uzihabwa. kwa kuongezeka tena kuwa ndani mwako, itakuomba uwe na kufanya kwa Kubera ko abantu benshi bari abanyembaraga ubu nyine barananiwe, kwa sababu wale walikuwa wenye nguvu siku hizi wameshindwa. bafite amateka ngo twigeze Wao wana historia isemayo twigeze kugira imbaraga, wakati mmoja tulikuwa na nguvu. ziri hehe? Je, kwa hii saa Uzi hii igituma utakizifite? unajua inayosababisha? Hari icyo wakoze zatumye zigenda, Kuna jambo ambalo umelitenda ambayo imesababisha. hari icyo wakoze zatumye zigenda, Kuna jambo ambalo umelitenda limesababisha ziondoke. kandi izo mbaraga wazibonye ari uko wasenze Imana. Na nguvu hizo uzipewa kwa sababu ulimuomba Mungu. Imana ibafashe, Mungu awasaidie. Imana ibagirire neza. Mungu